Y alega na Ciudad de Zamboanga en Denantes Aga, el grupo del Partido Pilipinas, ta encabeza el presidenciable senadora Grace Poe y vice presidentiable senador Chis Escudero. Una sila bisita na probinsya del Ipil, Zamboanga, Sibugay, en Denantes Aga. Ibira otra vez na Ciudad de Zamboanga para conducir con el di ila campaign sorties ng Zamboanga. Temprano pa lang, bien preparado ya di ila entablado para dal di ila campaign rally junto con el di ila mga senatorial candidates na un convention center na Pasunangka. Donde el manjunto kanila, el mga senatoriables como kana Tito Soto, Susan Ople, Nery Colmenares, Attorney Lorna Kapunan, Isko Moreno y Edu Manzano. Y alega otra vez desde Ipil, Zamboanga, Sibugay kana Senator Grace Poe y Chis Escudero en Denantes tarde. Iaman derecho para na un press conference na lang Taco Hotel en Denantes Aga para presentar el de mga prioridad si elihiman como presidente del Pilipinas y vicepresidente. Apenas liga na lang Taca Hotel, bien alegre y alboroto el de mga supporters cuando puede kanila mira personalmente. Yan na también bisita na estasyon del GBPI TV11, el senadora Grace Poe y también senador Chis Escudero para uhi también el mga keho del mga Zamboangueños na programa del Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Minsan, Ronnie, you can't help it, especially pag maraming taong sumasalubong sa'yo. Ang iba para lamang makamayan ka o masumbungan ka, masabihan kung anong kailangan nila. Hindi mo mapipigilan minsan ang sarili mong maluha. Kasi, alam mo, kami, ordinaryong tao rin naman kami. Pero, pag nakikita mo ang ganong suporta at pagmamahal, mas lalo kang nagkakaroon ng inspirasyon na kahit na ano-ano nang tinatapon nila sa aking issue, kinakaya ko sapagkat sa tingin ko naman, ang pakay natin ay talagang makatulong sa ating mga kababayan. El anunciador Ronnie Liedo y también el antes vicealcalde Manix Dalipe. Masya que na también caliente el recibida del mga Zamboangueño supporters na Pasunangka na di ila campaign rally anoche. Puede mira con el completo historia del palabra na di ila rally na Lunes na Dateline Zamboanga. Albert Luna, Dateline Zamboanga.